Khasi Student Union KSU Southeast Central Circle lembat Confederation of Khasi Jainti and Karo People FKJGP Riva Mingi Circle hak sengi palai gila penlong ya kejing curip ya kesrok ba silong dauki kabetkut harum mai lengkot. Kini ki aseng gila berngem ban pentrehi ketika surok lada ke bor badai pej kimle Henry hak kejing curip jongki gelap baga company ka sedang ban pentrei ban maramot ya ketika surok ke belah tua. Ya KSU layam dupsdan semla walam jing singan shooting baru presiden ke FKGGP riwar mingi usam uba iban fil konglam hak bagira temu ban lech nahi no ikati usrok dak bara dak tiar gitar kum kinal lengka ki bersya ki mokeu handai ondra poi hakate kejaka gelap ke company ka sedang banti ya usrok bergiasa ngai no ban le ikani kam jongki handai ga supun long no da kejinyalang ke balengkot hakate kejaka ke berkut kasurok. Habakran hakan lagi jinglang usamla walam jisingan shooting loong ba kipai ba kathain diwa ka kodit khat hagani ginreus nim genti na ka jingsna ya ka surak ka bakhan la ban pendep hadu menta ulong ba hagani ginreus nim madon ru ka jingdu ginsem breu bat menta kipai ba kramat saban yap than na ka jing bumlong syu kali kawan kat ba option ka FKGGP ba iban fil ong ba ka company kade ban prestet ban pendep noi ka stroke ban ailat ban ya sipol kali syua pendep ya ka badai ban pendep pura ula ong ba ka jing sniu ka stroke kala penlong ya ginong khai ban penkeu ka dor ma ba mardi ru ka ba ta jur ya ki pai ba ula dawa badai ban penkut no ya ka company na ba jela ban IT ha company na ka jela kum ka har company ban kham su thu ban ya kren bar para khasi Habedi bat kini kesurok Wapilawan dan Pashim Bentalang hakani step pemerintah kabangi kum keseng ilarai dan trehino yakni kesurok Henry anda gila poi hani IOI bagi kita ki JCB kita kishe gila don hangi gila trei kum keseng gila shimno dakarai dan buno yakni ke meeting lingkot mental step hagani ke jaka but nangis kem bagani ke jingilang nani kini ke meeting lekot ke jongi kelong kubor seboro ke jela seboro hari India hibaro kawai bangi mungkin nongsong snong jogani kathai nilai kendo jingia menta lah nrosnem ke jingtre yakni ke surok ioi bagampoi syai-syairu kebubun yoi ba nisem kijing kijing jenjar kijing yap bat menta kenti boy sa kijing yap than sa kini kathan dikumta kum kaseng nyemban se ban mi hino ban perkhat ban lada ka company kamla mentre kini kesurok menta mentre hino mentre yoi ba kini company menta Kirawan Menteri Hangi hak edi kejaga. Dia kumpala yojik po social media bala ya keren ya atau si bala big phone do ex director jongka NICCL bala de yula on tray hapo ka si tayu tenda kaliang mi kaseng nairai bang ya tihi nakanaka surok. Dia kalau yojik yang pihak atau si bala ya keren po media bang era pi laujong ulengka di bersya di bakhiu tentia semi garai bang sangai no ai bala ji nakane te lese pakat i bakane ka jutrei jong kira ki company lese ji ki ba teng ban kira ki aseng te la kan trei ban ini trei no tiak sing hane te wala kataro endia ye share ya mi nakine ki batrei ne company bayo ba tan sulaja minane la sela lesi yo yo tres human gi te ui na kaliang mi saya lombiang saya si mi dakarai ka bakap tenge te tangkawi na kaliang mi sing FPGP tujuh ni na kanaka company badai en trei kloino ka bang pendek kloino ka na kanaka surok ka ba di sowe ginane namala MKM ibang ya no kaliha namal ba ki paiba mi site kinong belas ngi la MKM ki bangyo nakasemen usiap
unarot nama syati si degi im singi da ko belas ngi te habide endika marba mandi te las nang kodor guys te kam begini kali ro kali mungkin marba ko online nyo ke te nama marba menin keski di songkang en ginong yu nang hat keling keno ka dor ma di latin guys ne ong kita barit haka to pot podong baha ka surok nang hiang surok nang yo entit nau khao haka do khalai enti apa na de basno wane ka surok kador khao la po khasau andai ku semua lak taju tidak wai bana kana ka company barin try ka dumdam an pentuai kana na kam te nakaleng himi ka seng kentu ina ka sarkar kentu ina ka nai judicial bana kana ka company dehin talmini no dawai barin bang pentrai no dahan company nama prakasi thi balong khambyang ka bang ngetrai niak tren ni den thlai ro kham ya pai te ka wei ro long ka ba ki try snong lani ki gum ki dahan company te khamau ro balong ka jakam non ia ka slap non ia ka balong ka sunyi benang non tangi ten pulai sibe lalang ipet ya kini kibanar kiba nakaleng dongi ngilapun krek ka kikran bai ta kabasai that the people of Penusla Civil Subdivision demand action kabamut bagi paipa jong Penusla Civil Subdivision kim kwa syu ya kaktien ki kwa ban yo i da kam nakataka daw hadian ke jingkwa jo kane ka surok ngilaya syong meeting kano busin baru executive director jo ka NHIDCL rai ka ai ka bas ngolengo bat ka ai ka ba ithamula kalong ba nakapor sa kapor ki pni ba tang ya ka jing balai bomla bantrei ya kane ka surok haka jing yo i jo nga bar ka jing perkhat jo nga katai ke jintua jak surok hangne haneng ngaong da kabasai bakadai purposely intentionally kam day accidentally kadai ka bakida khmu khnang kida le khnang bat kida plan khnang bat betua ya kane ka surok kata kadai ka kubur kabasai ka banga kwa ban phai sa kane chai DCL menap ya i bahar rilong kasi jongi baka kiwa kikiyo sa surok kathan jongi kamdai karitor bari i baki kiwa kidap kislay baki kiyo salar surok kiwa kathan jongi lada pipinbiang ya kanala pipinbiang ya kimuri pipinbiang ya kijingking tikana sispa anak sispa kinomlong maki kinong pendud ya kisurok kilenti kisingkian jongi hendai ka ai ka bai thamula hakani ka jaka balai ka surok ketua kini ki company ki basna ya kani ka surok ki khang khanang da ki mau ya ka wa bat katai ka kawian na ka to muri kamyo jaka ban lai chenu ka haban ya ka surok bat ai ka bajak tu kasni kawan ra ya ka jingtua ya ka surok